Abusami no mienu na ya we say the whole Africa nipa watimi ato Tesla Cybertruck Ghana ni aye friend despite. Yes, Tesla Cybertruck Ghana ni aye friend despite. Ordinary di pa ne ye bedu su kwa ye hwemu na ye hu Tesla no ne bo ene ne yetumi ye ene ne eti omunye di Tesla no. Yes, edito so ene di eti a despite urging di ewo Africa nyina and ye be repeat dia meje so KwakuSmart me that say wo hwe me follow me on TikTok, Facebook and Instagram, YouTube, subscribe mame afen so subscribe you no abo notification bell no so send me drop video bia wonsa ebetumi akabi KwakuSmart TV there we are the best in Ghana. Yes, and ye be do score Tesla no why ana ye ne dia who own the Tesla company. Yes, Elon Musk. Yes, Elon Musk US and or America. Yes, meka US ya United States of America. Honomo ana ono ana Tesla company no ne di ankasa. Na Elon Musk ofri ankasa oyobi a ofri Africa heya o. Ofri Africa heya na Elon Musk ofri South Africa. Na onim South Africa de se obi ewonim de ana se obi sori so oye bibia aya na emmoa ana support ye de beka ne ho no aya na ase edin because ye nyanko koso no na asa ho ya na ye ya nti no America fo hu enepa a ewo Elon Musk mu ana omo befa no ekọ US abonten so na omo kodu US no omo so de nepa ene odo ehia no ho no mo no ana omo se no Elon Musk owo nepa bebre ye ka Elon Musk aye nema bebre wo wiase oye inventor a wa ye nema bebre e wo wiase me kasa me bobo a mebre ana se meche wankasa wunim dada ana obetimi akogugu no ahwe ne ho nsem Elon Musk you be the whole world there or dinidi pa owo mat 12. Yes, our mat 12. Yenina yenim Tesla cars se ewa bontin bebre na ne atie ne ya yenya the name Tesla Cybertruck no enemy be chechi mu akrew ye ka se Tesla eyo obidin o Tesla eyo obidin na nipa na ye ni din ye fe no Nikola Tesla na owo US na ye kira eye Elon Musk adam for pa no ni ho agro my way no ye physician ana osanso inventor ye ka inventor obi a o invent cars those kind of things yes some no Nikola Tesla no na adwuma wa ye no ye physician osanso eye inventor na fofi antoata ana manyi eka baabi ni wuo no ebe ye ya ebe giwiase nyina ansemo yes eno ana Elon Musk enam no odo a wo ma no ntini ene otumi bie company edi ni din ato so say Tesla. Yes, eno ntinu ana wa hye da aye Tesla Cybertruck aba. Yes, iti Tesla no eye nipadi ye ka cyber so am ye sure say wote ase wa wonte ase obetumi akogugo na wa hwe tracking so ye nyina ye minim say ye nyina ye te track ase eno nti ana ema wode na dan for Tesla eto ni company ni so ana ne edidimane ya benya Tesla Cybertruck. Yes, na denti ana ama car we Tesla wo cars bebre ye wo cars bebre ne wo wiase nanso sa Tesla Cybertruck we edge ni din e wo the whole world e kamia ye say ase wutumi tobia you are more than angel e wo wiase isan say e wo din ye pa ye wo Bugatti num ene ade Range Rover num cars wo ho nanso sa Cybertruck we abegidin a wutumi tobia chairman unye ni paketwa enye price no ana ama car ni wo din o dabi enye price no e ka ne price ya ye wo Range Rover ye wo Bugatti no mu a ne bo den e chen Tesla Cybertruck we nanso we no enye price no ana amaka na gidi e wo niema bi a eye a betimi akase other cars no eni bi niema bi different bi e wo Tesla Cybertruck we a amaka no eni bi yes eno nti nene despite ordinary din sa no so watumi di car with the whole Africa despite ana etumi di car we bi abagana na minsha Ghana for yes e kamia isa se Ghana bibia mu ye ne di kan wa Africa ha sei na car no niema etumi ye nie car no e wo spacer mekase spacer obi tima obi hu nka obi yes ana afenso car no ekita obonwum wo ma ekita different sound bi a minia the whole world mi hu car ne sound mu da hono a eye clear sada dabi car we ekita different sound bi a obonwum a enu achi no se wutimu na so obi bonwum abonte a sa nwum no etumi mewura car ni dabi car no opese unya o peace of mind
Afen so car ne dɔɔso ni nyinaa yɛ bulletproof. Yes, car no ne dɔɔso ni nyinaa ɛyɛ bulletproof. Se ebia nkrofo bi chase na se wote Tesla Cybertruck we ma na so mo tututu a ɛbɛyɛ din se bullet no ebetimi ewura car no. Esan se dɔɔso ni nyinaa ɛyɛ bulletproof. Car na chi mirror no ɛno so ɛyɛ 50% bulletproof. Se dɔɔso no ɛyɛ 100% bulletproof a back no so ɛyɛ 50%. Meka back na glasses no ɛne ne mirror na ɛwɔ front and back ni nyinaa ɛno so yɛ 50% bulletproof. Se nti se ebia ansa na aboba no ebewura dɔɔso ni mu. Se ebia ututu 10 ana ebetimi afa dɔɔso ni mu a ɛkyire no utumu 5 a ana ebetimi afa ɛkyire. Car na enye easy o. Eniema ɛwɔ car we meka se meka menua ɛbɛgye won sem. Car you utumi park si fie na the remote air control. Utumi park si fie na the remote air control. Ɛno akyi no se ebia ukɔ baabi na se fire outbreak bi esi baabi na ɛbɛka bɛyɛ bia 50 meters ama wa bɛn hɔ no ma ana se 100 meters ama wa bɛn hɔ no ma car no bɛka kyerɛ wo. Yes, ɛbɛma ɛbɛhintiw se no baabi a wokɔ no eja atɔ hɔ no mo eti hwɛ wo ho so yie eti hɔ no mo no se wo be change wo kwan yo se wo bɛ san yo se wo bɛ kɔ nsu na no de ni nyina gyina wo so. Ebusu asane ame nkyere ho no me pese ofa wo phone no na wokɔ Telegram na wokɔ search for original fix lord na wo de follow no mami follow the channel ne mami ho no oma free us on ton ababia on ton hwe. Yes, oma free us onu kwa na betimi aboa wo akaka na yedi bronya enu nti no ko Telegram sisi anak se wo ko TikTok ho no mo kra na link no eda KwakuSmart me Beyou ho no wo de boso enfa ho ko Telegram. Yes, now de wo ko follow no wo ko subscribe to ne channel no eye original fix lord ko na ko follow no afi ye nto aso. Car no niema wo mu nyina ya touch eniema wo car no mu nyina touch sa akonya na wo betena so kra se otumi di won safa baabi nsa na akonya na raise up ansa na wanya kwan ayede atena so wo tena se na obi so te hanu ma obi hu nka obi bibia wo car no mu nyina ye screen touch bibia wo car no mu nyina touch. Yes, enunti ana ama despite ordinary din sa no car no price no ho na ye beba no na price ni ye wo Range Rovers ahoro bi wo ho no ma ne boarding echen Tesla Cybertruck we ye wo Range Rover ahoro bi wo ho no ma ne boarding echen Tesla Cybertruck we eti car no price na ye bechichemu. Yes, na ye hu price no sa Tesla Cybertruck na ye bechichemu na ye hu price na nkasa afen so ehwehwemu kire se car no inside no mu niam ni bi wo ho no ma ye charge inside ni mu niam ni bi wo ho no ma ye charge eno de mfa ho petrol ni ade. Yes, inside ni mu niam ni bi wo ho no ma ye charge. Yes, chese car no ekita more features eno achi no car na nkasa ye mirror. Yes, ehu baabi ye mirror udware we kura na so ni mirror kura na obetimi akogina car na ho asiesi ho aye ne awo pebia ye kasa ye ka niampo me ka nimpo ye ni nkitwa mu me kasa me ko into details ya eniema Tesla Cybertruck we eye no menua ebeje wonsam eno achi no car ne kita some defense weapon bia menua eno so ye different from that and the doors na ye bulletproof no weapons bia menua wan kasa utika ni mu a chese ufili weapons ndi antimi ambobodi bet ema ufili ankasa ufili boss ufili chese master ankasa. Yes, that is Tesla Cybertruck owned by Elon Musk, the CEO of Tesla company. Oya African you ofi South Africa ya diem oya African. Yes, nanso ase ya Africa for no yenim nipa so hwe obi ko nanim no na ya. Yes, enunti ana ama America for to me be far no edukotna US abonten so na oye ne ma odini din ewo wiase afa na nyina afa yemura car no price na nkasa so car no price no. Yes, price di mu odu in dollars no car no price no eye $101,985 US dollars. Yes, $101,985 US dollars in Ghana cedis no emame 1,642,406.21 1,642,406.21 car no price ni board diankasa ebia price we no aye wani so hwanyan we no eye new currency no etimi pese ye diko old currency no. Yes, na mu hu se despite owusika Ghana ha sika wa ha so obi catch us sika ni Ghana menua obwa sika wa ha. Yes, despite owusika big up to him. Okay, yam breaking it into pieces. In the old currency no yam breaking it into pieces. New currency ni 1,642,406.21
Ghana cedis in the new currency no yefenko old currency no na yenhwade and I'm say me pese be wani so hwanya nti no me pese ye calculate free baby answer say ye ka say 10,000 Ghana cedis old currency no 100 million and ya ka say 100,000 old currency no 1 billion 100 million sa 10 and 1 billion abusu asanya amenche ho no me kanfo adro we e the amount emergency adro we adro bi aba ebo e ma na omonyoma adwen so mba usisi ano e protect ha ho nkono pills bia mrofo nro bia nko wo pane bia da chi bi no esususanso no bad pa adro we di esusanso boni bia eni so yes eboa usisi wa wo de oba wo nya ready say wo be wo no eboa wo emfeli se wa wo pen so na se wo pese wo ma no tete wo montam some years bi ansa na wasan wo a ene be ma ne sorry wo so anu emergency adro we yes ebeboa wo pa mo ma yento aso ana se ye ka se 1 billion so a new currency no 100,000 cedis in the new currency no yes 100,000 cedis all right enti se wo hwe price na egu ho no mo na which is 1,642,406.21 na say ubehwe in billions na eti yamfa 1 billion yahu se sisi ani yahu se 100,000 1 billion eti 100 times 10 in old currency about 10 billion eti kawe a price na me pese ye chiche mu no eti 10 billion afa ye ba ni million mu nso a 10 billion 600 million 42,406.21 kind of price in easy price no any 10 billion 600 million 42,406.21 hey kind of boarding enti eno ana new currency no 1,642,406.21 in the new currency. Yes. Car we me sure say you will Range Rover any Bugatti bi wo hono ma ne boarding chen car we. Yes. You will Range Rover bi wo hono krampa almost 15 billion. So when you 10 billion. Yes. You will Range Rover ni bi wo krampa almost 15 billion. Ana Bugatti ni bi so ma 20 billion, 30 billion yade. Yes. Now so the entire car we Tesla Cybertruck no di enema e car no inside any enema car ni to me your car be on my bulletproof. Yes. Now so Tesla dey na nwanwa because I don't need bulletproof no ano the minimum so I think omo fenko word ya enu dey mean to me kire obibini o Africa he ya South Africa ni Elon Musk ano ye car we ano de na down for we I friend Nikola Tesla. Yes, okay no na opena sempa ano de ni din Tesla no ato the company so it who say Tesla car bi e kwa yes me sure say Ghana your Tesla cars bebre yes but em say Cybertruck no and the whole Africa yes despite etumi atobi all right me sure say what niam bebre ase yes bumabaso na mayade ediam just here KwakuSmart. Thank you for watching me. May you acquire the ace, blow the beast, conquer the seas, destroy the beast, eliminate the east, fight and forget the F's. Na me dija ukweni KwakuSmart. Meso also be picking number na wo hono no. Obi a wo si dan a wo hia plumbers no. Wo de friend number we. Aha no omonsa no adwuma efe. Omunsam adwuma efe o frɛ na ka kyɛn sɛ uhunu KwakuSmart show so a menua ɔma 20% bonus ɛyɛ fala akra ɔmo yɛ nnwuma ahoro bebree ɔmo fixe toilet ɔmo fixe siwa ɔsɛ repairs bebree wa adansie wo afen so ebia wo plumbing work bi a wo adansie hu bia ɔmo yɛ wo de frɛ wɔm yes ɔmo bɛgye wo so ebia wo pipe no ebia unim sɛ pipe na wubu no bills na ɛba na nsɛ sɛ basa o from mba bɛya ma o pɛ sɛ utu borehole yes o from house hu wɔm KwakuSmart page so no munche bonus free so what you say enu so echi no say bia wasidan wo pese wo fixe poly tank ya abronsan wo ye dan yo abronsan say wase de omni baba besi so ama one touch plumbing work omo ye number 1 in Ghana omo nsa no so afe omo ye mawa afebo idiam jesu ye KwakuSmart makrao